según me lembro que este último salto no río Mende era o de Batán ou o de Mazo, non recordo. Bueno, está no conxunto das fervenzas de Rexedoira, Oza, Cesuras, e creo o que traía na xenda era facer estes 4 saltos, pero eu vou tirar un pouco ainda ría abaixo a ver se aparece alguna cousa máis. Un sitio tranquilo, chamou a atención a cantidad de paxariños que se escoitan. E alguna xente o que desprecian os ríos para facer, cando fan infraestructuras e obras, verdad? A cantidad de natureza que desaparece enorme. E, lóxicamente, desaparece tamén todo este patrimonio que por ahora é gratis, hasta a agua era gratis, pero ahora xa algúns empezan a pensar en comercializar. Bueno, sitio guapo. Vamos deixar a reflexión estas político-ecologistas para outra jornada. Total, os que están aí arriba no púlpito non importa nada. Nada, ni os ríos, ni as ferventas, ni nada. Eu nunca topei a ningún deses por aquí. Entón, sitio guapo. Río Mende, Oza, Cesura, marchaba pensando, seguro que hoxe non hai xente en Sanxenxo que cae aquí durante un ano disfrutando este sitio. Voume, que me enveneno, hasta logo.